رشيد يا صبور جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله وأدمها ما دامت السماوات والأرض واجعلنا من عبادك الصالحين من أهلها. استولي الصلاة رحمكم الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم.
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر سجد وجهي الذي خلقه الصور والشق الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر
الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني. الله أكبر. سبحان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما
الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم احفظنا والمسلمين، واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. ونستغفر الله. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 الحمد لله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله يا هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيرة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jamaah dan pemirsa YMA TV serta VRI Sumatera Selatan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan sehat kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini Jumat 9 Ramadan 1447 Hijriah bertepatan dengan 27 Februari 2026 Miladiah telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Amiruddin Muslim Ansori yang akan menyampaikan ceramah dengan tema Filosofi Rahmat Allah dalam Kehidupan Manusia. Sebelum memulai acara kita pada hari ini,
marilah kita awali dengan membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Ala haziniya wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Kami menghimbau kepada para jamaah bagi yang belum niat itikaf, silakan untuk meniatkan itikaf serta untuk keamanan dan kenyamanan dalam beribadah. Barang berharga bawaan jamaah silakan dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Hadirin para jamaah dan pemirsa YMA TV serta TVRI Sumatera Selatan, insya Allah dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan ceramah agama oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Amiruddin Muslim Ansori, yang kami mohonkan nanti kepada Ustadz untuk langsung menutupnya dengan doa. Kepada Ustadz kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته، خصوصا لكافة العلماء العاملين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والصوفية المحققين، ونخص خصوصا لأرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وإخواننا وأستاذنا ومعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء أن الله يغفر لهم ويرحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي جعل شهر رمضان صياما لجميع المؤمنين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال أيضا: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله ورسوله. معاشر الحاضرين وكافة المستمعين، Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para shaimin dan shaimat, jamaah salat subuh Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo atau Masjid Agung, yang insya Allah mudah-mudahan seluruh kita dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hormati, kita banggakan ketua dan pengurus yayasan, yang kita doakan mudah-mudahan selalu sehat. Guru-guru kita pada subuh hari ini kita diimami oleh Ustadz Mudo, Ustadz Al-Hafiz, yaitu Ustadz Ainul Yakin,
salah seorang dari santri atau murid dari Allahyarham guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Nawawi Denci Al-Hafiz. Mudah-mudahan guru-guru kita dan imam-imam rawatib kita ini insya Allah diberi oleh Allah kesehatan yang sempurna untuk sama-sama kita dapat mengikuti jamaah dengan beliau-beliau itu teristimewa di bulan suci Ramadan ini. Mohon izin kepada para kiai, para ustadz, pada subuh hari ini adalah subuh yang sangat mulia, di mana kita berada di subuh Sayyidil Ayyam, penghulunya hari, yaitu hari Jumat. Hari Jumat, hari yang sangat mulia, hari yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan membangkitkan seluruh manusia pada saat dibangkitkan dari alam kubur. Hari Jumat ini juga adalah merupakan hari di mana kita dianjurkan untuk meraih syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh kita dan keluarga pada hari kemudian, walaupun ibadah kita ini sangat amat terbatas, sederhana, tetapi ada oncak, ada andalan, yaitu syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uang yang paling cepat dan dahulu mendapatkan syafaat itu adalah orang yang mencintai beliau. Tanda kita cinta kepada Nabi, aktsaruhum alaihi salatan, itu banyak mengingat Nabi. Bentuk daripada mengingat Nabi itu tidak lain dan tidak bukan adalah salawat. Terutama hari ini kita paling banyak dianjurkan membaca salawat kepada beliau, dengan harapan mudah-mudahan dosa kesalahan dan kekurangan kita ini akan tertutupi dengan bacaan sholawat yang senantiasa kita baca. Subuh hari ini kita diinjak judul apa? Filosofi. Apa filosofi? Kuat dikit kau tuh ngomong. Awak lanang. Filosofi rahmat Allah. Filosofi rahmat Allah. Dah. Judulnya aku lah bingung. Filosofi itu asalnya filsafat. Ya, filsafat. Kita sederhana ke bela. Kita sederhanakan judulnya ini. Hikmah mengetahui rahmat Allah. Nah itu ya. Tidak usah lagi nak yang filosofi. Pening pala aku. Aku ni bukan wong kampus aku ni. Nah jadi sebagaimana kita maklum bahwa inna rahmatallahi lawasi'atun, sesungguhnya rahmat Allah itu sangat amat luas. Jadi kalau dibandingkan dengan amal ibadah yang kita lakukan, masih luaslah rahmat Allah. Bahkan manusia yang masuk surga itu bukan karena ibadah semata-mata, bukan karena dia banyak sujud, banyak sholat, banyak puasa, banyak zikir, tetapi banyak disebabkan karena rahmat Allah. Sebab ada ungkapan yadkhulunal jannata birahmatillah. Orang yang masuk surga itu pada hakikatnya itu disebabkan rahmat Allah. Jadi kalau ada umpamanya yang nak ngitung-ngitung mana yang paling banyak rahmat Allah apa ibadah dia. Walaupun dia itu la ya'sunallaha qarrata ainin, walaupun dia itu tidak maksiat walaupun sekejap.
masih banyaklah rahmat Allah dibandingkan dengan ibadah dia yang sekejap pun dia tidak maksiat. Saking hebatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Contoh rahmat Allah banyak itu kita baca Fatihah. Kita baca Fatihah ini kadang-kadang dikirimkan dengan wong yang banyak dari keluarga kita, sahabat dari mana-mana dia. Al-Fatihah ila arwah, Al-Fatihah ila ruh, ila ruh sampai 21 kali. 21. Tapi dengan rahmat Allah, Fatihah itu baca melingkupi segala apa yang kita kirim. Sama halnya dengan kalau kita lewat di puncak Kuning atau lewat di kebun bunga, rumahnya Alek Nurdin yang baru ini. Iya. Itu umpamanya kalau kita lewat baca Fatihah sekali, sholawat 3 kali. Seandainya ini kita hadiah ke pahala Fatihah dan sholawat 3 kali itu untuk uang yang kita lewati tadi. Itu seandainya dibagi ke galo-galo itu dengan uang yang di kuburan itu lebih malah. Hebatnya rahmat Allah itu dia luar biasa. Bahkan itu ya, kita ini tidak baca ngapa-ngapa kecuali berlandaskan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam jawaban azan itu waktu muazzin siapa tadi? Gopur tadi. Si Gopuri tadi. Waktu dia mengucapkan hayya 'alas shalah itu selalu dijawab dengan hauqala, la haula wala quwata illa billah. Tapi pada waktu dia mengucapkan syahadat, kita jawab syahadat. Syahadat Nabi, kita jawab syahadat Nabi. Tapi waktu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka jawaban kita la haula wala. Artinya kita sholat itu berdasarkan rahmat Allah. Nah, tidak daya upaya. Kita bergerak ini karena rahmat Allah. Kalau tahun-tahun kemarin waktu kita masih meloi kajian daripada guru kita Kiai Haji Muhammad Zain Syukri, itu dah kata daya upaya nian kita ni tekot nak ngangkat tangan lagi dah baca kalau bukan rahmat Allah. Rahmat Allah itu artinya kemudahan dari Allah. Mudahan dari Allah itu artinya kita tidak baca ngapa-ngapa kecuali dengan kesehatan yang diinjak oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Masuk segalanya kita nih. Puasa dia zikir, kalau bukan rahmat Allah zikir mana baca tu ucap lidah ini nak. Contoh pada waktu mereka-mereka yang akan waktu nak nazak, waktu nak sakaratil maut. Kita ada yang nonton ngucap gitu ya, ngucap dah tu ucap dia. Karena apa? Karena rahmat Allah itulah nyusut. Ya lah banyak berkurang. Sama halnya dengan kita lah nak para mati itu nak. Orang mati. Kalau kita nak ngicing itu. Kalau kita nak nawi kapan kita mati, janganlah waktu makan. La yamutul abdu hatta istakmala rizku. Wong itu belum kemati sebelum rezekinya disempurnakan oleh Allah. Kalau umpamanya kita dalam keseharian itu ya, baik pada waktu malam atau sehari-hari, kita makannya masih selera, masih banyak, apalagi yang galak nambah, mubu itu ya, itu masih panjang umurnya, ya masih panjang, masih banyak rahmat Allah itu. Tapi kalau makannya itu mulai berkurang, ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini sedikit, itulah parah itu. No, tidak percaya kamu. Aku ni ustaz tahu tak? Cuma jangan panggil kiai. Nah, itu ya, yang ustaz baik. Sebab kiai itu agak berat. Ya berat. Ya, pertama ilmunya banyak, itu ya. Ilmu Qur'annya, ilmu hadisnya, ilmu segala macam. Paling tidak kalau wong kiai itu jadi menguasai 12 disiplin ilmu agama. Baru dipanggil kiai dia itu. Quran, hadis, tafsir, mustalahul hadis, fikih, usul fikih, qawaidul fikih. Terus yang lain, kawaid yang lain, nahu, sorof, balaghah, mantek segala macam. Dia harus kuasai itu. Nah, yang ini tidak kuasai kita, tidak mampu sedikit. Aku cuma baca ceramah inilah.
ceramah ini juga boleh ngulo. Iya, iya dari YouTube itu lah. Nah, kalau cawesan ngepek. Nah, jadi tidak wajar dipanggil kiai itu, ya. Lagi pula kiai itu bininya 2 biasanya lebih. Ya. Kalau ustadz ini masih takut dengan sento. Nah, jadi balik ke persoalan tadi bahwa seluruh kegiatan kita ini termasuk yang ibadah ini tidak terlepas dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau rahmat itu mukhatabnya itu kepada Allah, ya. Tapi kalau syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita harapkan itu cuma 2 inilah, rahmat Allah dan syafaat Rasulullah. Sudah. Sama halnya dengan tujuan hidup kita ini. Nah, Bapak Ibu, tujuan hidup kita ini kan ada 3. Ya, 3. Sebagaimana yang pernah kita dengar selama ini. Yang pertama, mengharapkan ridha Allah. Yang kedua, mengharapkan surga. Yang ketiga, berdoa supaya lepas dari siksa api neraka. Yang itulah sebenarnya ini. Tujuan hidup kita orang Islam ini 3 ikut inilah. Yang pertama, ridha Allah. Yang kedua, kepengen dimasukkan ke surga. Yang ketiga, selamat dari api neraka. Yang itulah sebenarnya. Sebagaimana yang kita aminkan imam galak maca doa. Allahumma inna nas'aluka rahmatan ridhoka. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika. Nah, yang itulah sebenarnya, ya. Hidup kita ini tidak banyak-banyak. Nah, kalau pajak waktu kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Baik, ya. Itu rahmat Allah. Bahkan Nabi kita dewek ngomong, aku ini ya nyampaikan ini berdasarkan rahmat Allah. Rahmat Allah yang ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi kita itu adalah Nabi kita ini dibekali dengan akhlak aja. Ini yang galak disampaikan oleh guru kita ini, wabima rahmatim minallah gitu. Nah, ini dapat. Wabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Benar tak Ustaz Ainul? Benar ya. Koreksi kau tuh. Dia ini walaupun masih muda kita hormat. Hafal Quran masalahnya dia. Nah, Nabi kita itu dinjak oleh Allah bekal yaitu rahmat. Rahmat Allah itu kepada Nabi tidak kata lain adalah akhlak itu ya. Jadi segala ilmu yang dimiliki oleh manusia ini itu ngerucutnya kepada akhlak. Akhlak itu budi pekerti, akhlak itu adab. Nah, makanya uji guru-guru kita di pesantren, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di pucuk ilmu. Ya. Banyak wong yang berilmu tapi tidak beradab. Tidak beradab itu artinya wong yang ngucak-ngucak hukum. Nah, dia wong yang muat-muat hukum dewek. Contoh dia dalam Al-Qur'an itu surah At-Taubah kalau salah ya. Innamas shadaqat. Surah Taubah. Kau tuh sini kau. Tempat aku tanya aku nih. Jadi dalam surah At-Taubah itu dijelaskan 8 asnaf, 8 jenis manusia yang mustahiquz zakat, yang berhak nerima zakat. Siapa yang berhak nerima zakat itu? Itu surah At-Taubah itu jawabannya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha sampai terakhir 8 asnaf ya. Antara fuqara, masakin, fisabilillah, wong yang berutang, wong yang mu'allaf dan lain sebagainya itu berhak. Di dalam ayat Al-Qur'an itu tidak disebutkan yang berhak nerima zakat itu MBG. Ada tak kira-kira? Mana ada? Nah,
Miniar ini ada wong yang berilmu ngatakan bahwa wong MBG itu berhak nerima zakat. Jadi seluruh zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat di Indonesia ini nak dikumpulkan untuk nak menutupi biaya MBG. Nah, siapa yang ngomongnya itu? Yang itu? Iya. Jangan sebut nama, jangan. Ngapa sangkan kami nak ngomongkan ini? Ini tanggung jawab kami ini nih. Tanggung jawab Ustaz, kami ini kagak ditanya. Ada rasa tanggung jawab, responsibility. Iya, kagak ditanya kami ini. Siko-siko. Nah, dia Nul. Kau hafal Quran dulu, lah kau amal kelum Quran itu nak. Nah, jawabannya mana coba? Kami juga kayak itu, tidak lagi dipanggil, jangan panggil Ustaz lagi dak. Mir, maju kau. Kau dulu pernah ceramah di Masjid Agung, Kau pernah ceramah di sini-sini, kau dipanggil Ustaz. Lah kau amal ke belum apa yang kau omongkan itu nak? Itu yang jadi kami ini bukan main, tanggung jawabnya itu. Ancaman dari Al-Quran itu, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtana indallahi an taqulu ma la taf'alun. Posangkan kamu baca ngomong dah baca ngawe kah? No, disegak malaikat mah itu. Badanlah kecil. Segak malaikat pula nama. Mana kami coba? Nah, makanya berusaha supaya apa ini? Supaya tanggung jawab ini dia apa? Disampaikan. Nah, itu ya, supaya apa? Lepas tanggung jawab kami ini. Lil haqqa walau kana ala nafsik. Katakan kebenaran itu walaupun ngeno diri kita dah, tidak apa-apa, ya. Karena apa? Karena ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya untuk adik-adik anak-anak yang kita dari Ahlul Quran, dari Latifiyah, dari rumah tahfiz itu ya, jangan cuma ngandalkan hafalan, tapi lebih diutamakanlah apa ini akhlak. Nah, akhlak di dalam kita mengamalkan Al-Quran itu. Sesungguhnya wong yang paling hebat itu kaget adalah waktu ditimbang amal adalah akhlak. Siapa Pak Amir akhlak itu? Akhlak itu adalah wong yang laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirana. Bukan wong yang berakhlak, wong yang dengan wong tua tapi dia tidak hormat, dengan yang muda tapi dia tidak sayang. Nah, ya, yang tua kita hormati, yang muda juga kita sayangi, ya. Ini walaupun adik-adik anak-anak kita ini masih muda tapi luar biasa ya kita hormati. Bukan masalah umurnya tapi ilmu Qur'annya. Nah, itu ya, ini termasuk akhlak yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ini adalah bahwa rahmat Allah yang diberikan oleh siapa ini? Oleh Allah kepada kita ini adalah makmano cara kita berusaha supaya puasa kita ini mempunyai atau membuahkan hasil. Jadi ada disiplin ilmu dalam pesantren itu namanya hikmatu tasyri'. Hikmah menjalankan syariat. Ngapa sangkan kita diperintahkan sholat, ngapa sangkan kita diperintahkan berzikir, ngapa sangkan kita diperintahkan puasa, terus dan seterusnya ya. Ini ada galo ini hikmahnya, ada galo tujuannya. Nah dia galo-galonya punya tujuan. Tujuannya ada kata lain adalah apa ini? Untuk supaya kita ini menjadi pribadi yang baik. Ya, pribadi yang baik. Akan tetapi itu galo-galonya bukan untuk Allah, untuk kita. Nabi Musa alaihi salam itu pernah berdialog kepada Allah. Nabi Musa itu kan mujizatnya kalimullah, ya, kalimullah. Bukan kamu tuh ngeri dah. Iya. Itu ciri khas aku itu, ya. Hak paten itu. Kalimullah. Dah kata nabi yang lain kecuali Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu adalah satu-satunya nabi yang mampu berdialog kepada Allah. Nah pertanyaan, pacak tak kita ngomong kepada Allah? Pacak tak kita berdialog kepada Allah? Aku bertanya, pacak tak? Nah baca, ya saja dibaca. Bagus itu.
Benar itu. Jadi, baca kita berdialog kepada Allah. Mana caranya? Idza arada ayyatakallama ma'allah faqra'il Qur'an. Kalau kita nak ngomong kepada Allah, berdialog kepada Allah, ya, faqra'il Qur'an, baca Quran. Kalau kita yang galak baca Quran, setiap hari baca Quran, apalagi bulan Ramadan ini termasuk salah satu media untuk kita berdialog kepada Allah. Ngapa sangkan kita baca Quran, baca ngomong kepada Allah? Karena Quran itu adalah kalamullah. Ya. Quran itu kan kalamullah. Jadi setiap kita yang galak baca Quran, dewean, tadarus, sama-sama berjamaah, itu termasuk kita berdialog kepada Allah. Makanya wong yang dirindu ke surga itu adalah wong yang galak baca Quran. Benar kira-kira? Bukan benar apa tidak ini? Nah iya. Ini yang galak kita dengar cawisan-cawisan ini. Nah itu ya. Ini sebenarnya luar biasa bulan Ramadan ini. Apalagi Yayasan Masjid Agung ini nunjuk ke sarana untuk kita nuntut ilmu gratis. Dapat ilmu gratis, tak payah lagi muka buku, tak payah lagi muka kitab, tak payah lagi muka HP. Pokoknya denger langsung lah dapat kamu. Mestinya kamu itu terima kasih dengan kami ini. No. Lah iya. La yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah wong yang tidak terima kasih dengan manusia. Makasih kamu itu sebenarnya dinjau ilmu. Ya cuma jangan mau kasih benar tak serani? Ya ada caranya, ada cara. Iya. Tidak. Itu buatan aku baik. Jangan itu ya. Jangan. Ada cocok nopi. No, ada aja deh. Iya. Itu aja itu luar biasa. Setiap betino yang liwat pasti tahu ukurannya. Nah, kamu tidak percaya? Aku ini pernah berkelakar dengan dia itu di depan rumah dia. Jadi depan rumah dia, Pak Guru, itu ukurannya 38 itu. Saking kematengnya. 7 tahunnya dia itu. Nah, jadi Nabi Musa itu ngomong, ya. Nabi Musa itu ngomong sampai waktu syuruk. Oh ya, 3 menit lagi. Nabi Musa itu ngomong, ya Allah, amal apa yang engkau senangi dari yang kuamalkan ini nak? Apakah sembahyang aku? Bukan, ya Allah. Salat puasa aku? Bukan. Oh ternyata puasa zaman Nabi Musa itu ada. Tafsir daripada ayat 183 itu, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa ini juga diwajibkan bagi umat-umat terdahulu termasuk Nabi Musa itu. Bukan puasa kau. Kalau sholat untuk kau, kalau puasa untuk kau, kalau amal yang lain untuk kau, ya. Tapi yang aku senang itu adalah kau perhatian dengan wong yang miskin. Itu ya. Kau berbagi dengan wong miskin, yang itulah yang aku senang. Jadi kalau ada pertanyaan, ainallah, di mana kapan kita menemukan Allah? Di masjid, kate, di mana? Ya kita nemukan Allah. Itu pada saat kita memberi makan kepada orang miskin. Artinya apa ini? Pada saat kita berbagi kepada orang. Makanya besar pahalanya itu kalau kita ngenjuk pembukuan dengan orang yang berbuka puasa itu. Nah, makanya kita kalau umpamanya balik ke kampung masing-masing, jangan kita tidak berpartisipasi di dalam berpartisipasi di yang menjawab pembukaan itu ya. Nah, kita yang punya kelebihan rezeki umpamanya itu ya, iya buat paket Ramadan, paket puasa. Kiri kanan kita ini kan banyak wong yang perlu nah ya. Didata kerjasama dengan RT si bulan. Itu kan ada paket Ramadan. Noh, nak mati kebesak Pak. Disitulah kita menemukan Allah. Itulah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita salut ya, di Masjid Agung ini ada beberapa kawan yang jadi pelopor sarapan pagi, ngopi pagi. Nah, bagus itu. Ya. Jangan berhenti lagi pokoknya. Mana Haji Hakim, Dokter Hakim. Nah, Dokter Hakim, Haji Sajali, siapa-siapa itu ya. Jangan berhenti lagi ngajak ngopi dia.
Sekali-sekali aja ustad itu ya. Nah, ngapa? Iya, ujungnya itu dia. Ngapa? Pada saat kita berbagi, insya Allah rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijanjikan oleh Nabi. Ma naqasat min shadaqatin bal yazdad. Kita yang galak berbagi dengan wong tidak bakalan berkurang harta kita, duit kita dia. Lah banyak contohnya itu. Dan lah sudah banyak kacaunya itu dari kawan-kawan kita nih lah. Umpamanya siapa-siapa yang galak ngajak ngopi nih nah, ngajak sarapan pagi, tanya dengan cocok ngaji ngopi itu nah, yang kawan-kawan, oh luar biasa, tak berhenti lagi duit nih masuk dia, makin dikeluarkan makin banyak duit itu. Nah, tapi kalau tak dikeluarkan, tidak bakalan masuk duit itu. Benar tak kira-kira? Prinsipnya itu terima kasih ke itu. Nah, ya. Tapi kalau umpamanya tidak keluar, bukan terima kasih namanya, itu namanya terima. Nah, kalau ini prinsip ini nah, ya, makanya di dalam agama ini ada yang disebut dengan berbagi, ya, berbagi. Mana kasat min sadaqatin, tidak bakalan berkurang, ya. Insya Allah mudah-mudahan, ya, kalau kita galak berbagi, inilah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, ya. Oh, aja saja libe. Nah, aja lagi. Allah baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula ceramah pada hari ini. Syukron jazakumullah khairan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Amiruddin Muslim Ansori yang telah menyampaikan ceramah agamanya. Semoga ilmu yang beliau berikan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Informasikan kepada para jamaah bahwasanya ba'da sholat zuhur nanti akan ada ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kemas Azhari Ilyas LC. Saya Muammar Wiraksana dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang atas nama kru YMA TV dan TVRI Sumatera Selatan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.